Yo, namire bukmak Yolngu, numakangama Yolngu Radio News. Daw numalango dola yutta news update yana numalangi kuma COVID-19 updates. Daw dola military important bukmako Yolngu walango. Oni wala gura nina dola area Darwin ka Catherine. Catherine ya ngana bronga kula oni lurkun wala Yolngu ya ngana bronga ama. Ringi wala gura dal kumanguni really COVID-19 dela minga akangura Northern Territory. Marma janguni ndira mumanda ga wanga miyal. Uni yaungu ngana pro wanga na mire yaungu. Wanga janguni miyal ja uni ngai marchi lili Northern Territory li bingro Queensland ngoro buraptun pilendo. Ka duala kapmanto wala gura birkayun mak ngai bai marama diango mialto uni really COVID-19 uni ngai marchi ka bisiring una Melbourne pala being Melbourne ngro ngai burtun lili Northern Territory being na Cairns kuna ka diango mialto yakalakara mamangi kuma gapman na wala na uni ngai marchi ka bisiring una Melbourne ka bingo yang ngai burap nya lili nya Northern Territory nya dal ngai Darwin ja bala ngai marchi na lu mana unili Darwin uni ngai gura rumbal yunna kala ga mana uni really COVID-19 yoro dola kam bichen wala gura wanga dengola ngelmerero careful ka maltun nguriki Yolngu rules yako kayana lingo ka Monday midnight mulki pile dola inja bichen ngai wanga Michael Gana Catherine ja yuru lakrama gamangi kumanu malana wana kanguni yutta malan wanga yako the exposure sites malan list Yolngu Michael Gana yo lakrama Yolngu wanga malan wana koro mada marchi wanga koro ka military danga nguni wanga ja wana koro mada nguni mada diram mada marchi ka miyal danga military Michael kana yo bal ero bulu lakrang ngelemrongo wana mimanda nguni wala diram mo manda ka miyal makbai katra o bal ero ka duala na wala ngarairo lakramana numalango wada mala wala marchi nguni tera mumanda ka miyal rere mere COVID-19 mere potri chera manmakunga ka nanga wala ni marchi tepala wangalle wala nata wala po o munako adwal na malan nguni wanga jakam yako exposure sites ara numalango marchi lakramana Coffee Club, Darwin Waterfront, 4th of November. Cotton On, Kashirinangra, 3rd of November. Harvest Press Juice in Darwin, 3rd of November. Coles, Mitchell Street, Darwin, 1st of November. Shenanigans, Darwin, 31st October. Tappa, Darwin, 31st October. Mendel Beach Casino, Darwin, 29th October. Equinix Fishing Charter, Waluyo Sunday, 31st of October. Jetty Restaurant, Una Darwin City, Saturday, 30th of October. Snapper Rocks, Una Darwin City, Saturday, 30th of October. Monsoons Nightclub, Darwin, Friday, 29th of October. Equinix Fishing Charter, Sunday, 31st of October. Nunama United Roadhouse, Monday, 1st of November. Catherine Woolworths, Monday, 1st of November. Catherine Club, Monday, 1st of November. Puma Catherine Truck Stop,
Tuesday, Wednesday, ka Thursday, 2nd, 3rd, ka 4th of November. Lawless Pergola in Darwin, Sunday 31st of October. Kmart Hub in Catherine, Wednesday 3rd of November. Metro Hotel, Douala Esplanade, Saturday ka Sunday 30th ka Purple 31st of October. Unini ngula marchi di palam wangal merchi ngulle, uningara marchi na lakrangala, ngula nata, birka miri ngula waliyo. Military important numero ring 'em up. Tipala number legam 1-800-490-484 bulungara lakrama 1-800-490-484 or marche tipala kam coronavirus.nt.gov.au kamar maranga nalchaniro ka webinya duala kam uniniro ngula ririctun ka da kai ngama duala malany symptoms duala marmariniro o gormer iro marmarin o gormer ire ngalpar yunir military dal kolkorongula dot mamanguni ngalpar jawarin yokora ngir nong yokora ngalion o ngir miririne baingon ni gura da kai ngama wangit ni gura o ngata ni gura luka ka baingon ngula ngata nyang ni nawi da kai ngama o wirpinja yakanan ni gura jaltiri ngata luka naranguni yako loss of appetite gorme ere marchini o military marmarin ni gura uninya ni gura ririktuna marchi aga maranga duale covid test waricha yaka yana marcha junama clinicalnya ring him up tuala number kam ngatilinja 1-800-490-484 bulungare lakrama 1-800-490-484 tualanya number birka mrio walango ninme gura nina duala wangangura ngaraka ngura Northern Territory Darwin ngura o Anamland o Wanaka unijal nirmarama dualay test ka marangitiri nani radio kurangata madualay COVID-19 o baingo pulungarero nambanguni lakrama 1-800-490-484 pulungarero lakrama 1-800-490-484 Yolngu nganapurunyo malanggoyan ko lakrama rules dia ko Darwin go ka Catherine area o. Duala rules juro bican bilian ngurai gura. Katra kayana linggo Monday midnight na ngaibal irutawar irunya. Duala ja rules malain dia ko wangau kam Darwin Palmerston ka rural area Wagat Shire Cox Peninsula Litchfield ka wipu malain wanga kalkidawin ngura. Yolngu ala uni gura nina mar dawin ngura nguna bala wipu ngura makar ngura malain ka Darwin rural area tualanja wala dengonja wala gura nina lockout ngura. Lockout ja tuala mar wipu yako different yako nja lockdown ngunya. Aduala ngai ngunil ngunja kam lock out ya yako. Meaning ya ngai gura bican kam ngunini gura nina duala mar wala gura lakrama Greater Darwin o Darwin rural area. Kani gura ngeta ma o maramani ka ni marama marma nguni COVID-19 vaccines Ningero ngamakoro marchi dawartun pengunu kalawangangro ka marchi niro wanamalawangalle tualay Darwin Euro tuala nungul ngunya niro niran mas all the time ngunin dijal niro marchi ka ninna ka ngataluka restaurant kura
o pub ngura o ngula niru jaltiri niru marki shopping li kere o walla ngundili shop jama mere walla o blichmando wallai nunairu ngangton nani marama nguni COVID-19 vaccine o pinjala tarkan nuna bican gam bilini marama nguni vaccinated ni bican pinjala ro tarkan nuna niro milkoma wallango proof nguni marma needles vaccine marañ pilanya bican certificate o jora pingro clinic ngro nguni ngula duala yako Greater Darwin ka Darwin rural area ka maramani wangany COVID-19 vaccine o baingo COVID-19 vaccine ninja euro nina wanga ngora yakad markia dawartura nguninja mele ninja nguni lockdown ngorana kayana niru dawartunya bingro nukalai wanga ngoro dia kono kamro kam 5 reasons ko adwala man reasons ja niru bingro marki o dawartu nukalai wanga ngoronja adwala malanya number 1 ja niru marki bala clinically o wajpilli o marki niru kamara ma COVID test o niru mara manguni jacket na vaccination na yako. Number 2 ja niru marki dwartu nukala wanga ngro ka marki niru kamara ma unini jal niru mara manguni ngatta important malany pelanya bican ngatta kamerikin. Number 3 ja niru dwartu nukala wanga ngro ka marki jamalli uninje yako essential unye military important karipunya bilinya bican dokter nirbuna kana ma dokter na honest na. Number 4 ja niro dwartun outside nukala ngro 1 hour yana mar niro exercise unalena nukala ngro front yard ngula unile biliniro ninenya gura galke wanga nukala yakana niro dwartun janga markinja outside nukala gate ngro 5 kilometers being nukala wanga ngro yakana niro dwartun unin jalya niro mara mawanga nya yolnguna being nukala wanga ngro palan marchina. Number 5 ja niro dwartun being nukala wanga ngro unin jadea kuna reason ngumak niro marchi ajaka nung guru tomiro uni gura wiriktun o jal kungai niru marchi ka dwartun nukala wanga ngro uni niro kuna nungai wanga ja dwartun ja bingur wanga ngro nukala niran mranga face mask uni niru marchi ja tuala mlain gamro uni ngara lakaranga laya 5 reasons ko yana niru marchi ja abican bilini gura no niran jang uni face mask uni ni jal ni yuru yaka milkoma jura birka miru yolngu o pelenya bican belicumango o shop jama miru walangu duala jura o letters uni nyora lakama bican gam maranara nguriki vaccine go uni malanyana yolngu nyawalairo marchi ja dwartnya bingol walangala wanga ngurunja reason guru yana walar marchi uni ngara lakarangala different reasons uni nabili ngara ni lakarangala number 5 ya kamru kamil kumaniro walango uni jura o letta uni gura wanga bican gam yo pilingara marama o bilingara pur marama duala marma COVID-19 vaccines. Bukmak yul ngwala una Catherine dia ngwala gura ninang unilimirum ngwala lockdown. Kayana linggo ka 3 p.m. ka tura Sunday ngayon dawar inja. Kabican ngay gura nguni dukarnya kam ngura. Nguni ni yuro guna nungway wanga o dawar tunukalay wanga ngura. Kamarki
ngulawana mala ngurikina malan reasons ko only 5 reasons kundi ngara ngatel ni malang ulakara ngala kanguni ni yukura birka yun niro marchi dawartun bingro nukla wangangro ka marchi ninjar niran mramanguni face mask kanguni bili 5 reasons ngara lakara ngala ngatele gatra 3 p.m. Kayana linggo ka Monday bual iro Catherine ja ngone me biliana lockout kura room ngura diang wala wallo Yolngu wala duala Catherine yuru diang wala kora ninna ngone bili nukalai wangang ngura ka Yolngu wala ninna kura duala Darwin ngura beka bili ninna wala kalai wangang ngura ngone niru dawartun nukala wangangro ka marchi ngulawana mala o important kuni yako essential kuni bilingati ngara lakara ngala bican marchi nero dokter nama honestna ka beapol ni gura gamang ni miricin rumbal nukala COVID-19 vaccines marma ni maramana Ninyero still yana niran nguni mas uni niro marchinja dortuna nukalai wangangunja uni jal niro marchi wirpamala ka kuna en duala Northern Territory ka wirpamala ngarakalwangal another state li marchi ngatilnya niro marmama rules yako nguriki wangawi ka state pu na walango dukar yukurangura unelemi ngrakang wangangura ka beapul bican walang wangakam unijal ni ripamala state limarchi dengon jawala ni rena blend na mar yakana nungu yukura dukar ngura niro dengola driving ripamala ngrakal wangalle state li unini tawartin tiprongo Northern Territory ngonja Diangwala nung time ni rumarchi kamara manguni COVID-19 vaccine. Tuala nyamritiri important time ni rumara maduale vaccine mar niro kungana miriama nuna pena ni ka nungu kurutu mirina walana kawa friends na nungu. Tipungu reading ro COVID-19 ro. Nguni ni jal ni marama tualay COVID-19 vaccine ring em up bala clinically kangang turawala na kangunin ni marama nguni jacket marain kalking ngang turawa clinic staff na o doktor na wala wika manungo jura letter o duala yako certificate Pingri nguni ni marama nguni vaccine. Peka bile butru wichura Yolngu radio dao. Pian gatra duala numalango ngana pro lakara ngala dao duala mengi kongala ya ka beapul bual iro. Peka bile tune in to 88.9 FM Yolngu radio. Or pinja checking nungay Facebook page Yolngu Radio. Ma jujut na ka keep safe. Jaka nungay ni ka nung gurutumiro. Yo, thank you numalango. Buturi daw tambal Yolngu Radio li.